Nā, kua wero hoki koe I te tāhuhu rangapū o te māngai pāho I a Larry Pā me tana rautaki kia kotahi anake te ratonga karere Māori. He aha koe wero nei iaia? Wā he rā nui mō Larry tēnei rā. Skore kāre tika ki te whakahe Larry. I te mea ka haere ia ki te tiki tana tohu I tēnei wā e hoa. So, kāre tika ki te whea he rā pai mo tana whānau I tēnei rā. Kei moe o koe tērā. No reira me waiho moa popo wero hi anō ai. No, ka moe o kei te mohi o ke koe hoa. Mai rā no I kawe a Larry, tēnei whakaro e pāna ki ngā puto kōrero ne, ngā wāhanga puto kōrero. Ka rau whakai me tana whakaro ki te whakamate, whakaiti ngā wāhanga puto kōrero. Kei te he tērā kia hau. Mēnā ka kōrero pērā, o kōrero ki ngā tangata I roto I ngā mahi pāhea, Radio New Zealand, Television New Zealand. Kia hau, e tika ana ki te tautoko tonu, te karere, te kaia, wātia. He maha ngā kōrero tika kia hau mō te ao Māori. Engari, e tika tonu ki te mihi kia Larry I tēnei rā, Scotty. Kāre tika ki te whakahe. He rā whakahira tēnei mōna mo tōna whānau. Wili, e mihi ana kia koe. E mihi ana kia koe mohi o tonu au I oma mai koe pautakaha I te wāhi reira koutou e tau kume kaupapa ana no reira. Kei te rongo au ia koe huatare mai nā. Mihi ana kia koe, Wili, tēnā koe. I tō whakawātea mai a koe. Kā rā. Kia ora. Kia ora ra wātu koe. Kia ora, Scotty. Kia ora.